Nongeye ngusuhuze kandi nkwifuriza kugira umugoroba mwiza, umugoroba w'itariki ya 10 turi mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Tugarutse mu makuru yacu yo muri uyu mugoroba aho turi buze kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikomeye. Ndagaruka ku gasuzuguro gakomeye ingabo z'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwazo bongeye kwereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bameze nk'abiyahuzi. Ibi bintu bimeze nk'ubwiyahuzi kandi ibi bintu biraza kugira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo hari igihe umuntu ashobora kwikaraga gutya undi akamwihorera akagira ngo nuko amurushije ingufu cyangwa amurushije agatuza. Patrick Muyaya yakuriye inzira ku murima abibwira yuko ngo ibiganiro bizahuza abanyekongo ngo bishobora kuzaba ari uko ubutegetsi bigomba kuzaba ngaruko inyeshyamba za M23 ngo zizaba ngo zikiri hano ku butaka bwa Kongo, ndetse nazo ubwazo hari igihe zijya ziyemera zikibara mu bagomba kuzitabira bino biganiro. Muyaya rero yashyizeho umucyo abakura inzira ku karubanda arababwira ati ibyo kwibwira yuko muzitabira ibiganiro byacu byo ntibirimo, mube mubyibagiwe, ntabwo ibyo bishoboka. Inkuru yabaye kimomo mu gihe mwabonaga inyeshyamba za M23 zerekana yuko ngo zifite ngo abarwanyi abakomando ngo n'abakomando 7532. Mwabonye abafataga amatafari bagakubita ku mitwe, amatafari yomye akameneka, bagafata ibipfunsi bakajya bakubita mu matafari agerekeranije, abandi basimbuka mu bigurudumu byaka umuriro. Amakuru y'ibanga yamaze gushyirwa hanze nuko ririya tsinda ryabariye bakoraga biriya ntabwo arabo muri M23, riratsinda n'iry'abasirikare b'u Rwanda ngo bari boherejwe kugira ngo bajye kuprezanta bahagararira abandi byitwe yuko bose ariko bafite ubwo bushobozi, ariko iby'inkuru ndaje bikuvira imuzi n'imuzingo nabyo. Iyi ni inkubi ngo haye ikaze cyane ugiye kubana natwe. Ubundi kilalo mekatika Buganga yote. Kilalo bwane basi, mnaona kilalo imeenda. Fisire hizi zote tunaenda hivi njia Nyamukanga ndio hii hapa kilalo tunaenda tumekuwa tunakomande. Mungu amesaidia. Nkuko utangiye ubona ako kavideo nta kandi ni ikiraro cyaturitse aho ingendo zahagaze hagati y'umujyi wa Minova n'uturere twa Karungu na Nyabibwe n'inkengero zaho. Ibi byatewe n'isenyuka rero ry'ikiraro cya Mubimbi giherereye mu gace ka Bugango ku muhanda mukuru w'igihugu nimero kuri route nationale nimero 5, umuhanda uhuza Minova ndetse na Karungu kugeza i Bukavu. Ibi rero bikaba byatewe n'iki? Ibi byago bikaba byaturutse byabaye kuri uyu wa mbere, bikaba byatewe nuko kino kiraro cyari kimaze iminsi cyaratanze ibimenyetso aho cyari cyaratangiye kwika, ndetse abaturage bikavugwa yuko bari baragerageje gutanga amakuru bayaha inzego zigenzura kino gice. Mwibuka ko ahantu hagenzurwa n'inyeshyamba za M23 za zindi zirwa zikomanga ngo ibikorwa remezo ngo byarakunze, ngo imihanda yarakozwe none n'iyari ihari yari isanzwe yarubatswe na leta irimo irasenyuka ikabura ubusanwa. Abaturage bakavuga ati nyamara dore ibi bintu bimeze gutya, bantu bakahubwo zo zirarwana no gusahura zitwarira. Byarangiyeho kino kiraro uko byakigendekeye. Ubwo no kuvuga ngo kimwe mu bintu byamaze kugaragara rero nuko ubu uyu muhanda wafunzwe burundu kugeza igihe cyose kino kiraro kizaba cyongeye gukorwa kigasanwa, ariko se kizasanwa ndeba hafi kimwe cya kabiri cyacyo cyagiye imvura yagitwaye. Ubwo se M23 zizahamagara leta ngo nize ngo ikoreshe kino kiraro? Ubu se ko nayo iri mu marembere zemera gufata amafaranga yayo ngo yashoremo ahanganga irakora kino kiraro? Byashoboka yuko yanayashoramo kuko kino kiraro ni kimwe kiri ku muhanda w'ingenzi, batawukoze aha hantu hashobora kuzababyarira amazi n'ibisusa ku buryo ingabo za leta cyangwa wazarendo yakwifashisha ibi bice bigatuma inyeshyamba ziri mu gice cya ruguru cya Minova zitongera kugira na communication n'izahanga. Icyambere nta ndege zifite ngo zaguruka zigereyo, icyo ni kimwe. Ariko hano ingabo za leta zo zakwifashisha amadrone, zakwifashisha abasirikare bakohereza rekubuteri zikamanuka zikabagezayo ubundi bagahana inkoyoyo. Reka mve kuri iyo nkuru rero.
Ndagaruka kuri TV5 Monde aho yaganiraga na Patrick Muyaya. Patrick Muyaya yagize gutya aganira na TV5 Monde, baza kuganira mu buryo bukomeye cyane. Kimwe mu bintu byagarutsweho rero nuko uyu mugabo Patrick Muyaya yagaragaje yuko mu kiganiro cyo hagati ye mu biganiro bizaba hagati y'abanyekongo batavuga rumwe n'ubutegetsi muri rusange, ko ibyo biganiro bigomba kuzabera muri Kongo imbere mu gihugu, bigomba kuzabera imbere ndani mu gihugu, bikazabera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi icyo kiganiro kikaba kizabera muri Kongo hagati y'abanyekongo batarwanya ubutegetsi bwa leta. Ubwo bisobanuye ngo umuntu wese uzi ko bya bindi bya Joseph Kabila yifashe ngo bakabashinze ngo Sovo ngo la Republique, bakaba bashinze ngo ba Colonel Inanga, abo ngabo bakure basubiza amerwe mu isaho, abo ntibabarizwa mu bazitabira ibyo biganiro. Bya bindi bya ba Moyize Nyarugabo na Bazarias Ruberwa, abo ngabo ntibazitabira ibyo biganiro kuko ntabwo bemerewe kwinjiramo nyine. Ubwo urumva na bya bindi bya Senko murayibuka yuko nayo ishyigikiye uno mutwe wa M23 ndetse ngo na Sultani Makenga, murumva yuko nayo ishobora kutazisangamo ahantu kandi ariyo yabaye promoteri w'ibi bintu. Ibiganiro yego ni byiza, ariko nanone ibiganiro bikaba bisabwa yuko ngo byazabera mu mahanga. Ibyo byo kwera mu mahanga Facibeto yabihakanye. Rwanda iyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ubutumwa bwumvikana neza bwibukijwe yuko amahoro muri Kongo anyura mu guhagarika imirwano nta kondisiyo, ariko cyane cyane kubaha byimaze ubusugire bw'igihugu. Felix Tshisekedi ari kumwe na mugenzi we wa Angola Joao Lorenzo ndetse na Nyansimbe na Osoguno Basanjo yongeye gushimangira iby'ingenzi. Ibiganiro ni ngombwa, ariko ntibigomba kwiharirwa n'abandi. Yego ku biganiro, ariko si ibiganiro biyobowe n'amahanga. Ibyo biganiro by'abanyekongo ngo ntibigomba kuyoborwa n'amahanga. Yongeye gushimangira aravuga ati inshingano yahawe Angola ntirimo urujijo, kugisha inama, guhuza no koroshya ibiganiro. Ntabwo ari ugutegura mu mwanya wa Kongo. Ibiganiro biteganyijwe bigomba kuyoborwa n'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubaha byimaze itegeko nshinga. Ngaho aho umurongo utukura wa demokarasi uherereye, ngaho Facibeto yaciye umurongo utukura ku bigendanye n'ibiganiro bya Kongo. Amahoro arambye ntabwo ategekwa aturutse hanze, yubakirwa imbere mu gihugu hakoreshejwe amategeko asobanutse, imiterere y'itegeko nshinga ihamye n'inshingano zujujwe. Kongo ntiyigera itanga ubusugire bwayo cyangwa ejo hazaza hayo. Gufasha mu biganiro yego ni byiza, kuyobora igihugu nabyo ni byiza, ariko nta na rimwe bigomba kwifashishwa abandi bantu bo hanze y'igihugu. Mvuye ku iyi nkuru ngira ngo ibyo birumvikana, ni ibintu bihita bisobanuka. Mu gihe amahanga arakomeje kongera ibikorwa bigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, inyeshyamba za M23 zo zatangaje ko bongereye ubushobozi bwabo mu bya gisirikare. Uyu mutwe watangaje ko kuri uyu wa kabiri ko washoje icyiciro cy'imyitozo y'abarwanyi bashya b'ishami ryabo rya gisirikare Armée Révolutionnaire Congolaise mu birori byabereye Icanzu nk'uko M23 bivuga. Ni abakomanda 7532. Ndushaho no kongera kuwishimangira na ba bantu mwabyutse mu ntera imijugujugu ngo zira video ni za kera. Binyujijwe mu nzego zawo rero z'ubwirinzi, nyuma y'imyitozo umubare utashoboye kwemezwa n'urundi ruhande rwigenga. Uyu mutwe ushinjwa na Kinshasa hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batari bake gushyigikirwa n'u Rwanda. Uvuga ko ushyize imbaraga mu nshingano zo gucunga umutekano no kurinda ibirindiro bikomeye ndetse no kugenzura ngo imihanda n'uduce dukomeye tw'imirwano, hagamijwe gukomeza kwerekana imbaraga mu bijyanye n'amayeri ya gisirikare. Iri tangazo kandi rije mu gihe hariho abayobozi ba Afurika bateraniye i Rwanda basabye guverinoma ya Kongo na M23 gutangiza ihagarikwa ry'imirwano mu gihe umuryango w'abibumbye wongeye kwemeza ko MONUSCO yiteguye gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano. Muri icyo gihe rero nibwo guverinoma ya Kongo na M23 bongeye kwemeza idoha ko
biyemeje guhagarika imirwano no gukurikiza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu Gushyingo 2025 mu nama y'uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa, aho yateguwe n'igihugu cya Qatar imbere y'ubumwe bwa Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo hariho uru rwego rwa diplomasi, imvugo y'uyu mutwe witwaje intwaro iracyakomeye. Niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwifuza amahoro, twiteguye kuyashyira mu bikorwa. Niba buhisemo intambara, natwe turayiteguye. Uko nguko niko M23 yaje gutangaza nyuma yo gushyira hanze bari abasirikare bagera ku 7532. Ni naho mwabonye bamwe baberekanaga bafata amatafari yumye bakajya bakubita ku mitwe agasandara, abandi bagapigamo ibipfunsi. Ariko itangazo ryaje gushyirwa hanze vuba ahangaha, ndetse n'abasesengura iby'iriya systeme n'iriya mikino yabo berekanaga, bikaba byagaragaje yuko bari abasirikare baraba u Rwanda atari aba M23. Umunyamakuru cyangwa umusesenguzi Unija François Rodiria yavuze yuko ngo itangazo rya vuba ry'u Rwanda ryanyujijwe mu bafatanyabikorwa baryo ryerekana ikumbanyirizo ry'abasirikare rishyize hagati abantu bari gukora imyiyerekano y'ingufu z'umubiri igamije gutangaza cyangwa gutera ubwoba umwanzi. Imyiyerekano ishingiye ku bupfayongo bwo mu mitekerereze busanzwe, ukwibeshya ku ruhando rugari rugereranywa n'agace gatoya. Abasirikare berekanywe bagize gusa umubare muto cyane mu ngabo z'u Rwanda. Bishoboka ndetse ko umubare wabo nyakuri ubasha gukora ibintu nk'ibyo ubarirwa muri 10 aho kuba 100. Intego y'iki gikorwa cyo mu mutwe ni ukugaragaza ko ingabo z'u Rwanda zose zifite urwo rwego rw'imyitozo n'ubushobozi. Ibyo bikaba bigamije gutera ubwoba cyane cyane inzirabwoba z'abakongomani. Ukuri ibintu bitangaje bigamije kugaragaza neza inyuma biracyari bike cyane kandi ntibihagarariye imitwe y'ingabo ihari mu buryo bufatika muri ubu bushotoranyi bw'ubutaka. Bityo rero birakwiye ko bishyirwa mu gice cyabyo kandi ntibihabwe agaciro karenze ako bifite mu buryo bufatika, cyane ko M23 ifite ikibazo cy'umubare munini cyane w'abatoroka mu barwanyi bayo binjijwe ku ngufu. Loni n'andi masoko y'amakuru yo hafi batangaza itoroka ry'abasirikare benshi kuva mu mpeshyi za 2025 kugira ngo bahangane n'ibyo AFC yagezeho ikoresha uburyo bukaze cyane. Ibihano by'umubiri, kwicira abantu aho bakubise amaso no guhiga abatoroka. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegura gufatira ibihano u Rwanda na M23, ubutegetsi bwa Kigali buri mu kaga kugezaho bugomba gukora iyo myiyerekano kugira ngo bagerageze kugumana inkunga y'imiryango y'abatutsi muri Kongo, bagerageza kubumvisha ko intsinzi ya M23 ishoboka bishingiye ku bitekerezo by'ubusumbane bw'amoko. Iki kintu ntabwo nzi nimba abantu bacyumva, ariko kimwe mu bigomba gukorwa nyine M23 n'ibiri irimo yerekana, ariko ibyo yerekana n'ubundi navuga ngo amazi yamaze kurenga inkombe, nta kintu bagifite. N'ubu ngubu n'ubwiyahuzi bundi bukozwe, navuga ngo burimo burakorwa kugira ngo M23 yerekane yuko ihambaye cyangwa ifite izindi mbaraga zirenze z'umurengera.